Good morning my people. Nizere ko mwese mumeze neza, nizere ko buri wese ahari Imana ikomeje kumutiza ubuzima. Hano rero nkuko mubibona ni famille Mukotanyi, famille yanjye. Ni ukuvuga ngo abantu bavukana na mama wanjye bari baje kudusura. Uwo rero ni murumuna we. Iwacu turabyibushye guys, iwacu turabyibushye, igitsina gore baba babyibushye, igitsina gabo baba ari barebare pe. Ibyo bintu tubizwiho. Katwikomereze rero, ni ukuvuga ngo twapanze kwakira abavandimwe ba mama. Ubwo rero bari baje kudusura. Uwo ni yitwa Neri, uriya wabanje yitwa Yuhi, uyu nguyu yitwa Isimbi. Ariko urabona ko rero mama atinzeho wayi. Ubwo bazadusobanurira impamvu ari bo bahoberanye umwanya munini, nuko nayihutishije. Uyu rero ugiye kucyaho yitwa Manzi. Manzi akaba ari umwana wa murumuna wa mama, uriya yari ari gusuhuza n'undi murumuna wabo mutoya. Ni Antoine. Uyu rero nawe yitwa Kariza. Urumva baje mu byiciro. Ubwo rero nabo bari bahageze, turi kubakira tubaha karibuni. Mama rero ari kureba ukuntu Manzi areshya. Nelly, what mom said? What mom said? Nero jimya kare mukuru. You know twese abana ba ubona bawe nero nari uzi. Kariza. What mom said? Mama said ibyo biryo basigiranye. Isimbi. What mom said? Mom said that mujya gutunganya ari afite baraje. What mom said? Aseke ibyo kamasaha. Okay. What mom said? Uzabona ngo witwara kuri cyane. Okay. No, ndashaka. Nuko cyari kintu kudusakuriza. Nyine okay, mugira ikintu muvuga hano turi kwa Cynthia Chichi TV show. Nagira ngo aba niba ari umuntu wanjye bagire, buri muntu wese agira ikintu avuga kuri channel yanjye. Ikintu okay, mugira ikintu mubwira abafana banjye. Hello guys, I'm Nelly. Cousin was Cynthia. No. Wowe ntabwo uri cousin. Wowe uri sister. Do cousin. Yeah. Hello guys, it's Nelly. Cousin sister wacu nyine just continue to cousin. Kiza nabera music. They can point to her subscribe for benshi so don't pretend Okay. Hi guys, sister wanjye Cynthia Chichi. Mukore subscribe, mukore like, share and comment. Hi, naje gusura sister wanjye Chichi Cynthia. Ndashishikariza gukora subscribe na liking na sharing videos. Okay, as a sister of Chichi. Cousin. Yeah. Rero ibintu by'amasano ngiye byarancanze. Ibaze ngo umusaza ngo ni cousin ngo uri cousin. Okay, as a cousin of Cynthia Chichi, go and like, subscribe, share, comment and Okay, thank you. Thank you. Bye. Auntie, what mom said, what dad said? Daddy Musenga. Ndakuramutsa Maria waheje nemara. Bazi hajya wa mwana mwigana yitwa. Nawe Imana murebe waheje nemara ni Imana. Iki? Muganiriza. Mwaze muganiriza. Hajya ingazatashe. Bazi ingazatashe. Waheje nemara ni Imana.
akaza gusoreza isengesho. Mama Kime haje ubundi wowe kutaza ngo dusenge wahebuje inema n'Imana Ivan, what mom said? What's mom said? Kile kibondo cyanye ndabakubita. Bro, what mom said? Mom said, niko asa nabi byagenze gute? Mom said, kicyana ko gifite amatama ndakica. Mine's what mom said. Mom said, ko mutamenye ku beri bimeze bite? Alan, are you ready? You're out. Ntabwo uri muri game. What mom said? Mom said, "Komo ufite amaso manini." Okay. No, okay. Abangaba n'aba brother banje nkuko mwabonye aba sisters. Buri wese agiye kugenda avuga ikintu. Agira ikintu abwira abafana banje. Twagiye manzi. Turabakunda cyane nubwo abenshi muri mwe tutabazi ariko twizeye ko mu minsi iri imbere tuzamenyana nawe. Ndio Manzi. Mwana w'i Kigali Kelly. Okay. Turabakunda cyane kandi nyine mukomeze gukurikirana channel ya sisteri abantu musapotinge ahantu hose kabisa abantu tuzakomeza tubinyurane mu kabisa. Sibyo? First of all, mukore subscribe, like, comment, sharing kuri video kandi turabakunda byatari kabisa muratubona kuri movie. Yeah, okay. Yeah. Ko nyine byavuzwe n'abambere natwe turabakunda nyine. Nyine ikintu twifuza nuko mwakora something kirenze kuri channel sister wacu nyine so nyine turi kuri move nkuko bigafanta. Kagahezo. Kagahezo. Ira fanta ntabwo ari fanta gusa harimo ikindi kintu. Iwacu rero bwaje kwira harashya harakongoka umva twari twahamagaye kizimyamoto iri aho hafi kuko umva ukuntu bari bahatwitse byari bigoye ko nyine twabasha kuhazimisha. Harya umucanga niho bazimisha twitabaje kizimyamoto rero ngo ibiri aho hafi kuko hari hahiye pe. Ubwo rero n'abavandimwe bari kwisanzura, ababyeyi nabo bari muri salo, abana bari kutwereka impano bafite. Wamubonye Nele ko beta iyo hagezweho igihe cyo kwisanzura rero abavandimwe banjye nta bintu by'imikino. Wamubonye Manzi ko beta kugahezo guys. Ni uwo munsi rero wari umunsi udasanzwe, wari umunsi mwiza. Abavandimwe bahuye n'abana babo, no kuvuga ngo nyine twarishimye pe, twagize ibihe byiza kandi umva nkeka ko nta muntu umwe utarishimye. Rero urumva kubera ko mama afitemo umusaza we, ubwo urumva twari turi kumwe n'abakazi n'abasisters. Rero umva byari ibihe bidasanzwe, twarishimye, turanezerwa, turarya, turabyina. Ni ukuvuga ngo umva wagira ngo hari ikindi kintu cyari cyabaye. Gusa urumva iyo abana bari muri vacances, ababyeyi niwo mwanya babonye wo guhuza abana kugira ngo basangire, bahure. Guys, biba ari byiza iyo abavandimwe bahuye bagasangira. Rero nyuma yaho y'ibirori twaje kujya ahantu i Kanombe haba bushete ziryoha kugira ngo tubashe kwinegura. Urumva nk'abantu bakuru abana tubasiga mu rugo ariko rata n'izindi gahunda twari twagiyemo biba ngombwa ko nyine tujya kurya akabushete. Umva nako twari tugakumbuye. Ubwo rero twari turi kumwe n'abamama n'ababyeyi ariko abana abenshi n'abari bahari. Rero guys, akabushete kari karyoshye, izinga rero iryoshye. Ndabakunda, mujye mwibuka gukora subscribe, like, share, comment kandi no kuri support yanyu ndayibona umunsi ku munsi. Imana igihora ibaha umugisha kubera ko uburyo mu supportingamo
ndabibona pe nshobora kutavuga byinshi ariko mba nabibonye kandi umva tumaze kugera kure kandi n'ukuri hari umunsi nzicara kuri kamera nkabashimira kubera ko ntago nabasha kubana mwese ngo mvuge ngo buri wese turahuye turasangiye ariko ngewe ndashaka kuzabasaba ikintu kimwe ku bantu bankunda umunsi umwe nzicara hano kuri kamera mbashimire ku bantu bazaba bankunda dupanga igihe banyandikiye muri inbox dupanga igihe twazahura tugasangira nkasangira n'abantu nakita ko bankunda banshyigikiye koko ngewe nimba ikintu nkunda abantu banyitayeho iyo unyitayeho nanjye nkwitaho that's why ngewe numva rwose hari igihe kizagera nkicara umva nka planninga ukuntu twazahura bye mwakoze